O ka se heat na me ka asem nkyerɛw. Ka se heat. Another ka atasa. Ewusia wey eye odinfo kum chacha versus Oheneba Sewa Bonsu. Na we say Mimia Kwajo Black ebesi gumbe ene supplement. Ewusia menya daje na de yakoso ni nyina no ma pie ma ba mu na wate ase. Aha eye AJ Gossip. Feel free to share wadwen efa video ho no wi a share ema no ebisa entumi enka. Entidia pa ena esie odinfo kum esesɛn Oheneba Sewa Bonsu enso so esesɛn. Ma me for kwachire kakra ena no memene da ye dada kedi ehie. Ena Florence Obinim ya papa Bishop Daniel Obinim ne yere ekopiem ewo ho. Ena bloggers ya therefore ya bloggers say urade. Omo ya say omo interview ma me na ma me ya say me de me pass mo na me be ye. O be kasa me kala ye say o be kasa say asa ma me nim abuja shade. Muchaya no masa for say mu di say da kotu say just na to mu hia me mu kan no krama use e fi so Florence obi ni me be mi wi ase ma wo say makoba bia me ye kokoda obi di camera be twawa na ne camera no wa ye kokokokoko ni asa de say da kotu won say chi say won say chi aye na nso be me fan kire mo mo se mo mu ni madam for say mu e tesa na nso ba me say chi enti me fan kire me de kire kwa ba yi Yesu boni aye Nyankopon ma esum nsi mi so de enti ana me ba na mo pese mu twa me na me pese mu betwa me no o say ye no do so se nipa so mo bo ye be bra sa Nyankopon do me e ma ye kapre bia na mo say ye nsa okay no na ma agro no so ye de me bo na onye me de pa ye o shu ni mi fie enyo de also me fee asase I say ajapade e panyina e beja wako but obi comments opposite obi comments say what bro ajapade go but anima boy was Onyankopon hira ene me nipa ye odefo adenti na Bible odefo wom enti Nyankopon na se wo hwehwe osoro ahenni na ye abode ade na ye ajapade na se wo hwehwe ansa na Onyankopon hira e di asem na kan Matthew chapter 6 verse 33, 24, going to the what's it? Fish, what's it them? Oh, we really have to crack. What kind of wow? Okay. But only no say, yeah, like what's it? Japadi beja wako. Only miss an kind. But we saw what bread japadi go like what peg and my culture was say, see, and my culture say, a japadi no brogu and you can be grugu. A year ready at the mammy, and not. Ye to sum yenu man ko wia man mo adwaman na menyaye man mo kro no man tutuo na menyaye man kwa kwaji sikaduro na menyaye eno no na kyerosem na ka kyerɛ sɛ awurade nhira e ma nipa yo otefo enti ne menemu no e awurade na nhira me ye fa awurade nhira na mo de mo ajapade omo mo ka sɛ ne nyina sɛbe minu sɛ omo adwene ne ye nkola adwene a omo adwene so omo nim ntia ko omo nim akɔ mo nka sɛ wadwene mo abie na usuro Nyankopɔn konko be bi wadwene mo ajapade kra Florence Eka ejapade a wo be hwehwe ye den abrabo papa no ne de ko heaven and I'm go to Matthew chapter 6 verse 32 33 34 for hwehwe wo ne hwe on say hwehwe awurade ahene ne tene kane ansa no fa de ehia wo nyina ye den enka ho adenti adai Nyankopɔn asam nya adwuma na eti hwe ejapade ehia eye heaven visa ansa no pepe London visa ansa no pe US visa ansa no wa visa bia sana na me kan tro nipa yes it is a one hwehwe say japade no ampe say japade ni sika no amu heavy account mu a heavy account sika ye de tum eya abrabo papa suban papa enye metan me nua me kwase me no ka say manofo profokitu e bia asemo aba ena mu amu gina ye kwa mu twa me unko e di ti free mo e hodo kwa ne be ye woda de be because of ye be ye hu na de apesika na wanya don't be brave. What you say? And so Bible say the kind of Nyankopɔn for we pedue fu ni nyina. De to so mienu. Do yonko se wo ho. Do yonko se wo ne ene wo se yi. Ne wonye akwa ne akotwa ntrato so. Enu mom na se nipa nya sa atro sam no mu twa no. Ene wo se ye no. Na omo hwehwe abrabo papa ye de ko heaven. Wo hwehwe wi a so after interview we no and a backlashes baby come me so
eye Oheneba Sewa no ebusua memo ahwenipa kro na in fact ensemo maami we be kan ye no enya semkuma all that menchen no kane na oye adwuma wo RTV e ma backlash a omode ba maami so se aina se se de e na wasesa e no aye sei eno e na kiki odifo kum chacha e ma ne be ye video ene ye backlash a wode man krofo a na omu criticizing ye maami Florence Obinim no ebusua esewani ense o ka kire ya na Ghana fo ni bi entem ase se so fukum chacha na no ya ana wodidi ni patam na no ya tie ebre bi etwom na mente saa ade ma me bete saa ena me kyelaw first Ghana fo to me to onwano no de esi me so saa na bi akensa ma enya no kore ade agu me so eto de bi na me wode ma na me wura ho na to de bi ayem se me numa duro kura na me mu na afoma dwimu ana metena se mu se da bi Ghana fo ka wano tum da bi ya wadom on the beto from abra wase ana oman bia wode ye ton wom uko Jamaica oton afin a wo beboka ebi so obi ya rasta kasi abano esu patura ne Nigeria fo ya maye ene ye mema mani ayedin na so aboa me papa first mu keken sem gumi so a na mama were ho sese wo kabia na maba na mabeka bi na me kra ehwo atono hwa Ghana ha ope ema won abobra a won ye decent ya onkura nkasa Bishop Daniel Obinim yele a ye Florence Obinim me pacho wani kan wo beto so mi no eti Ghana fo ni bia kwase afo ni bia motu manu why you want no at so be a pompo abon 10 years as if Florence will be no so what kona ye na guy ni shia no be ye interview kura say bro me person me ye interview ni because mo say nipa ampa asama ma me Florence will be no kan e ya no kura akwa ye wie ya mo chiche ni video no be ye 10 ana we sori ana ne so ate ana wakwaya na bodwe ana wa ya ne hone ana girl bi why you wanim time to start akwa me dan ana wuti radio so ana wo ba be si awo hwensa so pipe ana wa be gina na wo ka Florence Obi ne mu asem kwase akeka saa kwase akeka patron kwase akeka Ghana ha ye ka me ye decent ya on de won sunsum ya papa adi nyameduma achi adi won kunu machi a untumi ni Florence Obi nim emfirimu da eti Ghana wakotera radio so a enya me won Proverbs 9:13 waso oba bi oya kwase ate sewo mo pekasa uti esu kwanso kwa unim nyansa na we eye first aid na mede ama eti munya Florence Obi nim no mo na brabo why munya no na ebinom pekasa dodo mo kasa mo se nipa edi sure nipa dodo media me se me kum chacha wo de wonnim na beka me nyet se first osaliana ana Florence Obi ni na so ate kwasea de wo ye ebe ye da na maame no do obeda ebe ye da na odidi obedidi kwasampani ebusua ansowa Oheneba Sewa bonsu esa ebe ye video eno de obeso sikum chacha so a o chirem se de enti akum chacha ebe react to eye Florence Obi nim ni video o criticize amanfo odi nkrofo atam enyina ne se wo yes ase ebe ya ye papa Obi nim ana Florence Obi nim ehia ono odifo kum chacha na obeyi kakra de amano ebusua odifo kum chacha te ya nati kokum wadwa ne se wadwa flata enya semkuma eno wo se wo Oheneba Sewa bonsu Oheneba Sewa me odifo kum chacha metima ahwe wo ne wabusua nyina for 5 years and I'm say kaish papa yi em so nya gold girl bi no ye adwuma wo Royal TV ya beka ne se RTV ewu kuma se ana wo firi ho a waba Oheneba media sa video wei me ye de amon sa menim sa wo kura wonam we sa wo ya abrewo sa wo ya baba wo menim ana me kura me mete wo no me hu se bi a wo ye oba wow because sabe wonam we ase be man eti edi a me de ama kura ye Nebukadnezar ana wo bedi di sofukum chacha atem
na da bia ya na me ka kire Ghana fo ni bi se sabi wo bi swale ya na sofo wa no ya sabi wuti wei a wo me didi matam a wo me kan mi da be na wo ma be kan a ma be di watam wo di anumoni wo di respect wo buo ma me eti wo nso me di bi ma wo abo ye frɛ no wo oda ho na se wo twam na wa dwen se wo betama ba abo ni tirimu a na be disturb ni peace ya ono so obeka wo Proverbs 26 verse 5 was here do baby ebu okwasea ene ni jimi na wanye nani susu ye nyansafo ana Proverbs 19 verse 13 was so baby wa ye kwasea eti se wa bonso no ya wono so pekasa na ni tini sini konso kwa wonim nyansa sabe Florence obenim ena akwa yie ana nkrofo di na tam na ena na bodwe se na bodwe ena wafon ena ne swate ena chese nkrofo to ne mpenam se omonto mobo na sabe woni panyi a ya na osesa ena mema be ye mi video se wa bonsu mi modin wo mi modin video na me ye ma mo bi adin me ye the public obi a o kan o gu sister nani mo ase da ba ya na ube did the miss of kum chachatam na mimiti way wonya be ma bi te samia ana wo da wo so a won say wonya akono nti na awade agbo sa wonya be ma bi wo te samia na wo da wo so a wonya da wo so a orgasm ebeba 40 enti na wontumi nwale no jonso awade agbo se de ye jonso abo akokọ a wonam wo that is semina apu wanim ko wachi tum se bolega akonfem apu wanim ko wachi tum se domi bridge ase Fanta face kaka kola body wuti asama ukafa Florence obi ne ho ansa na maba me de ye no so tie yentie de wo kafa so what tie meba ono so what we hwade ya ne body aye ase prako wonam we ne ho awurade yesu the best of two boys in the Kanu oslemi ankonko ye neto konko peto kese kosa oslemi ana utu nyina pese enkona afi ukrampo hunto kakra odi obi asemo odi obi asem pa ena betena wo by 1 hour oguni nyonku ba hu fi eguni nyonku ba enimu ase tie you see Owa Onne ne namu nyina ene obi a wo se Florence obi ne mo ayetan awo bra wono Florence obi nim aya wanefo ba aka wahye no na wo se foolish girl we anya wo the city uwie ya wo se ne ho ayetan ana uwie ya no ana wo de ba asofukum chacha so wo nam we kurum wasofo bia wadi natam Reverend Dr. Isaac Owusu-Bempah last week in Kwakura bedidi natam ebe twa papa ya apa sa di natam but wo ebre bi atwam 2 weeks bia na aba papa na wo begiska ebe ji chop money begiska why wanu bagaya se prekoto danu ya bedidi sofu pani adum chedu atam ebe asofo wo kurom wo nyina wo di fa atam akodu so nam wewu awuni o ana woni akeka bom ati so obi amoti amfra ma afam
Wahimba was say bonsu. Wahineba sewa bonsu. Ana enkana we adwuma wo Royal TV. Al TV as say waba wahineba media. Wona meka wasem no. Why wanim jobiri sam fante dokono. Wona muwe. Dan wa bi a wo say wo no kotwe mpran kodaye. Hwa asem obeka fa wo. Sa wo tena se kora no wase susonsuo. One was some akwane beka fa ho sa wase abie ate se man ho wo be didi wo ni patam wo wie ya hwe de o ka fa me ho hwe tie yeah o true interviews e ko programs asia e ko fo person we interview me nya untimi nya me hwe e hono na ne ka se maami wa anya ni interview no ko ne ba bia sansem we nyina nkema atesu ko ma me ke kansem ne ko fansem si anu wasam na kunchacha ye ka asam no waji asam na won person pasam no obi abeke bi all because o kasa be ya we wuhie obi ni mu a obetumi ama uska wuhie am se be ya Florence betumi ama uska kwa sampani ba na wonam we matumi ahwe woni wo busuafo saa be 5 years what you say woni wo busuafo matumi ahwe mo saa be 5 years me Florence obi ni ne number kora minnim ne number mpo na we no ewa me wadi matamo pa but ewa me pese me video ne be ya tenten if we your first aid and I miss off kum chacha me dia ma said da meka no akoba ni sei no ohene ba sewa bonsu enso be hwe AJ gossips na otie nsamo a odifo kum chacha aka obedai obereate na oreate a memo aso ensimfiri ho wani so emfra ewo ho da se metiase na menya konkonsa de kaish kase kaish aha eye AJ gossips feel free next year wadwen efa video ho no wi abomode pasa wo be share amonu abisa etumi aka meda wase na mama obo ene hwe enti se wotete ni media ne so se odifo kum chacha buafu a oto oba bi ho a enye oba bi ase ohene ba sewa bonsu akane no na oye adwuma ewo out TV se de owo ohene ba media anasa ohene ba TV a ewo social media ya eso feel free next year wadwen no wi abomode se wo be share amonu abisa etumi aka medin e de AJ meda wase na mama obo ene hwe makra